What's up YouTube? C'est Asian boy. Bem-vindo ao multiplato ystashow, hein? So, no YouTube c'est SB9, mon frère apresentou. Mwen se Samuel, so mwen se SB9. Mwen te kontan sou plato. Tchau. Kis for ou kis pratike? Basket. Pratike basket tankou nan ki championnat ta reme ale jwe nan basket. Bada man nou jwe nan championnat nou. Mwen basket mwen jwe ban, bada mwen patise nan championnat basket mwen batou bon la de. Nan ki sport ou pense ou ka batmen? Box. Box? Yeah. Sa ou di nan box ou pense ka batmen selman? Yeah. Am se va pense ka batmen nan yon ko? Yeah, petet sa. So, ou se di bate ou? Yeah, mwen se di bate pou konya. Pou konya? Yeah. Si di jodi de jodi? Ales. Ok. Ki sa ou fe pou ameliore kominote nou? Ki sa ou fe pou wan? Pou mwen ba mwen konsey nou, like, koman pou ta reme rive nan la vi, koman pou dwe fe, ki sa pou dwe fe. Toujè mwen ba mwen konsey. Mwen se sa, like, sou ba mwen nan konsey gen reta dwe fe kwa fe ankon, sa ve de kon ide avanse tout. San ka fe pou konnen. Tako, son moun a fon an pi devan, eske tankou ka ba moun nan konsey pou ti nan mi sa pou ka fe, mi sa pou fe, mi sa pou ka fe, mi sa pou fe. Si mwen la fe re a, depi la prende, mwen pou ka aveti. Si mwen di non la prende, mwen pa aveti, mwen di pa fe re a, parce sa la y fe a pa pou mwen. Eske mwen mwen podi? Anpil. Mwen mwen podi anpil? E si tankou menaj ou pa vla nan podi an, sa fe? Mwen wite. Mwen pede? Ales. Anpil mwen mwen podi? Ya mwen men, but mwen pa kom si atache a li to. So, nan pon ti pozi la, apre an ti ten ankor, nan pou toune pose mi se kesyon ankor. So, mwen toune, mwen pose mi se kesyon ankor. Si te, ki dene mizik ou tande? Fè mwen vina la? Ya ki dene mizik ou? Da Baby. So, wè men misi apil? Ya mwen nou sou chanve. Di fwa den? Di fwa nef? 72. Ou chou? Ya mwen. Ou ka bay nominaj yo? Nou. Pou ki sa wak ka bay nominaj yo? Pati mwen bayan mwen. Ou bay nominaj? Ebe ok, debou jodi mou wak ka bay nominaj yo. Si ou anvi di ex yo yon selbo, ki mou di tabi? Si anvi di ex yo, ki mou tabi? Mwen men nou anpil, mwen ta men nou ex nan la vi. Se so, selbo sa anvi di ex yo? Ya. Men ki mat se ou depi fo l'ekol? IDPM. IDPM? Kompite. So, ou ka fe tout bagay nan kompite net, Patagel. si ou meton kompite defon la, ou ka baye li? Mwen ka fe sa mwen ka fe la. Ki objektif yo? Gen l'ajan. Kon wate l'ajan yo? Nan yon bon kondisyon le. Si mba vole, mba pse l drog. Nan yon bon kondisyon. Di se l'ajan ma fe. Sou tab di Jovenel an kesyon, ki sa tab di? Yon kisyon? Ya. An konsey, tan kon konsey, an konsey, ki sa tab di? Mwen tap di rete pozitif e pi pense a jene sa plis. So bay chen yo an konsey kon ya? Chen yo, ki konsey yo? Sou tab di bay chen yo? Pa to komplekse e pi pa peti tan. Patike plis ake. Se son chen yo? Ok, chen ki nan la ri yo? Jen ki nan la ri. Fe ou mwen pou jist nan la ri. Ok, sou ta an eni pe ou gen l'ajan, so ta fa l'ajan yo?
Ça me tape T'as là. boulé l'argent ou bien... Hell, no, comment déclarer l'argent pour bouler l'argent? Ok, si on moun nan la rien, est-ce que t'as bali propre, Puis après, est-ce que t'as acheté kay bouli? il y a ces circonstances, ça va pas que les gens qui dans l'arrière pendant ces circonstances vraiment. So, si on déclare des gens dans taper d'elle. So, nou kape video a la, se Esminay, mde vin avè sou plateau ystashow an. Son YouTuber. So, si nou poko kon channel li an, mak met link channel li an ba video an. So, mesaj sa mam ti nou, an subscribe mwen, like video an, share li a tout zanmiw fanmiw yo pou mwen. Mwen rive a 10K. So, sa nou ba mwen a map pran. So, se ystashow a, ba!